Rosa ne lo let don ani hey upalan nun puya sha sel thin lung cha bi a hlate volume number 6 a hianin ares a hianin fakro uti hla hi asa a hei hi ke chu asa don ti ka hriat na rei to ani a chan chumo Guwahati Mizo Presbyterian Church ka in khom masak per chumin upanun puya hianin thu a soi ani soi nung khop mai thu soi ka tong so ai lo ka ti to ha thu soi a thiam lu tu ani upanun pui hi mo chuni thil pakhat tha ka ti deu chu ho than upa ani ma se tunai thang thar te Gen Z teril rupun mangte an chong kam an man du dan te a hre em mai ani ani tang po hianin thil tam tak zirtur ka nei nin ka in ria ang Gen Z ril rupun mang an ril su khle khang te kha ke hian hre om zok tak ka nia ma se ka hremi lo ani khang te po kha min challenge khop mai ti kha kan soi du a chuanin kha te po kan la dun nge a kan in best friend nga la ni te han te velila a kha chu ka ti mai mai ni kha le tu da hianin aresa zai kan ngai thang chang thum na hianin kan thiam kan fin na te po ti atela chumi chu e ka soi thin chu ke hi tun ma chu labor thin kan ya ta chuanin e ke hi anin helar na le mi pui ai kon ni the na hi e kha labor pa le kha chuanin kapal chuak zo lo ti ken sia chuwang chuanin heng lar na te thil sang he khovel ro pui na kan ti te po hi pathian mal som kan don vek pathian min pek vek ani ti kha in thar lengu ti kha kan soi tua chuwangin fakro ti hla kan sanga pathian fak mai hi kan ta na lo tha perani ti kha kan soi le du ani ya tuda aril ruput mang te khi a tha ka ti khop mai a chan chu pathian in nasatakin mala soma king pathian laka tanga mala som na adon te khi nom chen na na mang zui mai lovin hi tiang alar na te khi mo a thei ang a man ro nei ang kha pathian tan ti khan na hlan let ve ni hei hi aresa fak om em na ani hot do ne a music atang rai po chuan aresa vibes ngoi mai ani mo hetiang music hi chu oron cheng por pa chau vel chang khat na chuanin pathian in eng kim hi a siam ani ti message kan dong ani fuck ro pathian ro boy fuck ro siam ro boy if a god dang ro thu don live haron pa chau khop maya kumin chau chu khoi ni carnival te enge hey concert veng night tv la te khan aresa ho chanin kumin chu gospel la de lam tri do da ang ta riau mai a chan chu kumin chawa po aresa na gospel la sakte hi a music hi a hot vekani làm bụi khá nuông đó da các khá bụi mà hết tiếng music hết chỗ artist này mil không
van nal chau ve backup singer te den van bon ve lai chau hi hi lai vel khianin ngain shake thei don mai a thale me music arrangement po upanun pe po atlar khat na te ka ti ka tong sur ngai lo ka ti ta kha wa han mak zo lu lai a chang khat na a chang ni na engkim mai hi pathian siam ani zia ala khanin soi chiang khop mai ni chu wang chonin a thuno na khanin khang zong zong awang khanin pathian kha fak mai tur ani ti kha a chiang e me mai ani ho One day. Yes, là phải xích thế. Yes, up bridge. Let's go. Thil pakhat soilok du ka nei. Oh, ai RS fans te hi. Mi tam tak. Chỉ sang an om ani. Then pathian ai sak deu te le khatiang ang ni ve chia lo te. Oh, pathian langai thapei deu te pon ta banga. RS gospel artist in le awang hianin. Oh, pathian langai khavak ngai lo po hianin. RS fans ani wang hianin pathian la hi an ngai thak tam pha hianin ka ringa nei. Yes, he will rock the stage with this song. Gospel artist ni chu pa ma bondon. This is the lam thei na tur te khai khan đi đâu hết lại dọc ở đây cái này sẽ thấy được đùa sầu đó mà khi like khi nuông đón nó tụng này cái nào khơi mà đi cả đi vào đây té veng này
pui do lo tuk gospel artist ani khanin Allah sak thin ho a ne na in mil deu ho kha aran sa thei to don si lo a te kha ka lo ti ve ni ke ma po khan mo ti ra chuan ani lo na sa aran bon thau don nice let's go le a ti zong kha tun trum mata na kan react thei chu ani upalan nun puya ra sel la te volume 6 thin lung cha bi la tang po hi kalangai thang ara sei tu mai boy kha ni miao a chu ma chuanin react lo the